uzatandukira kwikumaho kandi twakora za piyori kwikuma kumwe na za sina ya mukaga sina ya kana byawire P7 ibibukaho sina ya mukaga nabyo nuza kwa mu bice abuko nabo batandukira ndwara umuco kubamanisa ngo tukatana kaje kandi ebyahubire twabinderaje ebya sexual generation bitu tukora ko ndonga ogu omukushobora kwe yagira ngo ibyezo byona bikagenda je oyirebye kibine cyamushanju aho ibyatungeremo obuzibu obwe ibyezo biri kwika aha mashomero bicererirwe aha bwenjura challenges kastari nyinge kiryaho special ka aha purely ubundi abo kugira ngo distribution center nebiriyemo solution nebiriyemo akaba kucererwa umuhanda umwe namunga amashomero mukaga n'ingashatu agari far away from the district batadawize tukabatangireje yayongerera atabarisi abeji abashomesa hamwe n'abazeire okenderaje ebigezo y'ekibina cya kana ebyahwireje ahamwe na nibi cyamushanju ndaro muco kutabarisi abazeire abeji abashomesa ba teachers na stakeholders abandi awa exams ezitorajemo n'ingezwentwendera abumwako yashaba abazeire okwikiriza omwuga gwabo obo bari kureberera abana babo nangu n'abatari be cyamushanjo abasinya ya kana n'abasinya ya mukaga ngukureka abana bona gwabo kwanibija omucyumuro kiringwa kiri kwisya emyeze ebiri nabwo cyo bine kurangu babarinda tibasisikarira omucyumuro bakahendera baferirwe kushoma koza tabana bazo omucyumuro abana bataha nangwa tabo bonga kuga nasare mpaka sina ya mukaga abana baro bazo mucumburo umbire uce kurugera izoba no kushaba bazire kwato kuno mu gwito nkabazire okwakira abana aba tukabahumuruza tukabahundabuda n'icumuro cy'ameza abiri nango no kurengamo tukabaterekana saje tukabato mu mundo cyaka no kumangwa abana aba rwumidara rumwe bazo murinde obaryo munasare top nazo mpiwa wapi nazo mpitu wapi sini ya kana nazo msini ya gatano so akankokire kokana n'abana bitu tukagezaho ukubamanyisa ikibari kandi tukogezaho kubatebekanisa ubundi atakare haba umucegezi ahamburwe ningo mutegeteko bi iti hanangiriza abashomesa okurugayo bakerandi hari bagagira ngo bagumwe bareke kwetwa aboro ubu bari kurebereka nguti bafisa busha ekihumuro reka binjiro mu mirimo y'entunguka erimo kuhinga no kurisa akankokire kokoze ekihumuro tukayengera gushoma kwita akankokire kokoze ekihumuro tukageje twakora umagagito jira hakabuze kamwe jira hembuzi ibiri jira ho umwani oguyagira ngo ababine kureba ngo bagenda omisho bayongereye na no kushoma ari kugira ngo bine kureba ngo bayenjira omubintu ebiragume nibongeraho kandi bagume bareberere amashomero kurebeka ngo ebikozesebwa tibyasisikara umwaka gwaza kushanga bakashanga ati ne kibine boro ruto tujuru tebekanise bikoro takoga kaga kose cyumuro cyo gihe cyo bakamuka rero twadakumurka rero tutaho kwakara amahuguru kwija ubwo ndo cyumuro cyo mwako hinde cyangwa ekinago biramo hinde cyangwa ekinakozera yabendera yasima abashomesa ahabo koraje abakuru b'amashomero ga government hamwe na gabantu buntu ahabo kore mirimo yabo ari kugira ngo ekini kibani kibahwera otirona no kwatanisa nabe byo kwerinda abari mu police na ba RDC abakozi b'umurimo ubwo kurinda je ebigezo ba teachers imuni basima kensu abo kombase kubona abana bakumara umwaka kubona kandi itunga lisiti yakazo shura tubiro tuzimsale nyuru mwaka guona so nyira kusemba teachers aba primary aba secondary aba private aba government abo komomba kozere kandi abantu bakoreje okurira ngo twamara umwaka kurimo oguyayongera yasimana abakuru ba district abarimo RC5 hamwe na kao otireho na DEO ahabo buryo obatireho okureba ngo babasakora hamwe umurimo gumwe gwagenda kuronji omisho ndashima stakeholders ubona bimwe mu district yakazo political special chairman of district na deki ba councillors aharengo bona ba research persons abo kwa bona batkwasize okumubarayizinga ahabwe tumuka amashomero gwito obano mukombeka obano mukushomesa abana obano kumera abana entanda ejo mobilization yona amakuru agagasha kwa sima naume omurekazo